abusiafo na oche asako apro abeto yembion sara na bosomi miensa asako apro nso abeto yembion yabeda mu nyina asena afensi amamakwa abason kokwan so se de birada mode mafidie de to London Ghana memenda kwanjefo Sabbath school na fecho semu empensempensemu na atwi mu no ya wura kota foforo mu kranti ngoma foforo aba nimdie foforo aba kwankyere foforo nso aba kota mu nyinara ye ba behwe Marko asempa no ana se the book of Mark miye se my krado amobebo na fe de se ene mo achesa adisua yi mientwe ehumra sisi aye de mo ncheche mu beto amso Johnny Yimpo na Paula peso de ne beka no propo do ya na se ye ma na se wa anointing se nya ta anointing na se akan kakra so the discussion sa kwan na enye yenso ani pitili paso enye ja yedi ni pewuro ni nyame su no so ededi mo bi ehun se Kristo no oye nyame onyankopon argument on nia tina Paul say asemi anu ho asem no eye nkwasi asem e ma wona wayira Amande share adofo no mo amutie ni mo amohwe nyina ye besan amamo akwa abaso nkokwan so na afi yadam asenso se na midi kan ekan no kota mu nyinara ye ba behwe the book of Mark anase Marko asempa no eno na sa kota mu nyina ye ba behwe maboafo no aye krado omo ba beboa me fasa akwanya nso na madam asepara ye last quarter the great controversy mu nyina mu boa ye ma decide suan ediba na wie mi ye se samre die obia anya adusian mu ntiase pa na ya hyase bobra sene ebeya nyankopon pia ye nyina ye befata na hini no kwata mu nso adusian we no ebeya kama pa ebia na wo taking kan Marko asempa no ba wunya nheda ensua mu nsem ye kwata we ye ba besua mu nsem pa maboafo no aye ready but me enkotie anyumomra na afa emfa adusian no nto amso Neni da so ni na sa
si ashemano Minyawudi farada Neni da suoni nasa Minyawudi farada Semi hurmi muni Minyawudi farada Sumuda Reyi mayeda Ego unida Ega wasida Ega chirehama Ega mama ninati Yari safuwe Yesu Ayem yewure Nyami Bikwaji botan Minyawudi farada Yari safuwe Yesu Ayem yewure Nyami Bikwaji botan Minyawudi farada Yari safuwe Yesu Ayem yewure Nyami Bikwaji botan Minyawudi farada Yari safuwe Yesu Ayem yewure Nyami Bikwaji botan Minyawudi farada Yada nyumtufo ko yase enwuma omode amayen ma memfa sa akonya ye na memfa nyi maboafo yi adi mfa nkyem na fe ewia ya hwe osempakani mako na se the book of Mark munsam se ne wade maye media mosonfo Bismarck mensa ende ye wadom maniji pa so se me wo nana sifa twum akam ho ase all the way from Ghana I try your London has a chi dada ye mo akwa we will not when you ache that's o ma bom hu money pa program yi edi esi wo nyina great me botra nana sifa na me ko foster twum and so e has him nana sifa ni ho na foster twum so ahye na ho has afa boot na hye no so e won kakra ni ma nyom mienu na set no so opening foster e mo akwa. Thank you. Me call many more John Mensa Thompson so and I actual opinion so a boy power sir opening Thompson and more cover. Yeah, Bismarck. Great. Me that's say and then she told Safra Motimi Abana me quite one no hakwa you na da hands na someone and so na tea to mano. And hands Yamakaba. Yeah, near the hands the name no de biarada. Notice if you see yes Jumaji Sunkona answer na yebebom pai ma memfa the patients on farm ma wonwa yes Jumaji ya omofadiko wiase afana nya trebi TV Ghana sa Jumako ye TV adwuma o mafa onyankopon asem de ato o akoma so de omo ya ne se onyankopon asem da wuro nko a na omobo sa na Hope TV Ghana nso sa Jumako ye nso TV adwuma na omafa onyankopon asem tie yes Jumaji ya omso omofa no mu de akowiase afana nyina de amae sane esitie no nde nyankopon asem no o ya na pese de kowiase afana hu sika asem edin pa ye se wutie na wo hwe minim channel a wo hwe yen woso de esrese wo mo bia de bebua sa TV adwuma ko mini ya yabo mu din ya esro ya de omo number betu yemfuni na ni fa na frɛ obeje wo so kakra bia betumi no fa boa sa adwuma ko ina na msaye so ma nyankopon so ashraw katwani na fe memma Opening Thompson Mompaye for addition and show of audience. To me, they were umada was sick. Sayo pen wa dom, none day so, your babyshian honsem. Uka ya home ewa bra ye share the great controversy. What do my come their baby yasum jemu? Nebe shia kota imunina so the book of Mark. Ebe shia wu Yesu Christo honsem. Yes, on se main tia se or wasem. Ma wasem no en kwaye nse ne ebeye a yebetumi atena asetena pa ma yenhu Kristo dwumedi obedi wa asase so sacrifice obeye ma yen enya mu gide se ne beye nso benya home ama yen kra be fa de so nyina no mu no ma obi biara ote ne osua de so yi so onye mu chefa e wo Jesus Christ within mu ne abompai amen. Great Messiah Adamu nyina na monso masama mo akwaba so nkokwan so abusiafo mo nso ye besama mo akwaba so nkokwan so the book of Mark se na de bia ye no wo fa na wa fa trosem ye kase quotation bi ne ye kan announce wa bie ye kan announce wa kan se na wo betimi adi adusua na tipa na ye mfa numra wie na nyina ya nyemu ntiase enti fa trosem no ba bia wo biara ase ba be ka ba be trosem no mu se na city the book of Mark ebia na wakenkan maka ba on so de onya sha ase se wakenkan maka
unim ne Yesu Kristo utimi hu straight away say Yesu Kristo ono ne Messiah na se visa but na kwaseme wo Mark mu an say omo ana omo wo sa Mark mu nyina no mu nim Yesu Kristo omo nim ne fareba omo nim but na ni jese me wo say wo ma na honhom bone ahye omo mande no mutimi hu say sa nipa wewe nipa sonko bi but na nipa kan krogin na nkasa de no mu nim Yesu Kristo no otie but Mark nsempa no ekona mfimfim oba bi na onipa ba ko bi declare Yesu Kristo say woni Messiah no and it's also book of Mark na emu achemienu ensemienu pe na answer book of Mark no ba ko ye di kan ye wani Yesu Kristo no ne hwan na ne etosumienu na okwahefa in fact no na book no Mark book nti from chapter 1 sa abepim chapter 8 ni mfimfia di kwa wiye no answer sa question say Yesu woni hwan na from 8 no so kopim eto no hwaron so ebisa Yesu Kristo na okwahefa no kwasem so ohwe Mark mumma no na ohwe babia na Yesu Kristo ko bia no munim so ye Messiah oba beje omo nkwa Roman fo tata omo no beje na so na babia o head towards na Golgotha okuwu anim guase wo na busia no kwasem so na Peter na suafo no omo pese omo di omo timbeje ti o kase o kan ho asema na omo pese omo yini firi o kan ho asema no kwasem so sa buku no ebeye buku bia emunsem de pa ye mempese me kan emunsem bebre sanse the whole of this quarter no ye betwe ye bo nya defe Marko engoma no na fe ye hu adusin betimi asun from but na otwi mu no ne edi kan se o kan book so se otimi hu book no kure firi hifa hwan na tro ye o try ye den abrebe no tro tibia be no wuma no tro no tro wo botai potin ben so eno na saa na otwi mu ye ba behwe na fe maboafo na abo ni awai adusin ye hu ni o tro ye ni hu tibia odi tro ne ni opese ye hu na ebema yesua mu nsam na yatimi anyamu ntiase pa nti maboafo no beboa na we say introductory lesson no maboa na fe ye hu hwan na tro saa enguma yenhwe yenka abosam no first yenka abosam no ye free Mark chapter 1 verse 14 and 15 atifi asem no or say the beginning of the gospel asempa no mfiti ase ene de sha na atwi ase yenhwe ka abosam no Mark chapter 1 14 and 14 15 15 yeah okay enti radio asem na oyi Yohane ma achiri no Yesu ba Galilee beka Nyankopon ho asempa kyerɛ na ɔka sɛ ebre na wiedu Nyankopon hini na ben mo sakyera mo adwen na mo nyi asempa no ni amen great ye komu no sankin kan se ebebom na fe yakasa ho ye ni kan hwese na midi kan kan no ne wo tworo se gospel ne ye nhyeda ni omo tworo na ye nhyeda omo nhyeda mfa ne wo tworo ye no ankasa no edin emfa mbata ho eto da bia quotation bi wo ho na fe wakwakoka no aso babi no se sa asem ye tworo no wa se de kyerɛ se sa nipa we ne be tworo sa particular gospel we but we the your friend say abakosem ne sene o masua nuema o masua makwa anim no ma ye hu nipa wo tworo sa engoma yi and first of all yendi kan hwe hwan na tworo the book of Mark hwan na o tworo the book of Mark ye share kota foforo asidi na ye da atiefo nyina se na ya chia ya dofo a omo etie yen enyina that's a question I will be sano say why na tworo the book of Mark no so ofa book no ankasa se ne o kan no all gospels no say different synoptic gospels the word synoptic no ekire Greek word but ekire say join together say normal yakeka boom a linked untimi entity mu nti na different synoptic gospel now we have some gospels no a ebia writer no okiro ye no so we book no mo mfa ne din ma okay nti the main thing is say wo mo attention ni nyina esi asem kro no mo be kiro no so that's right any nipa no mo obi o mo be kiro no ho asem which is Jesus Christ ti o mo mpese they took themselves out of the equation and came to the person now ye kiro no ho asem no that is the number one nti eba Mark de no a no is not any different from the year canon but obi a your friend Papias he lived within the 2nd century okay
ono na ye quote no Bible theologians quote no say o can say who say a Mark and a croye na you call asking no more you be hunu about Mark but a Silbas ono so ye theologian and as a historian of the Bible ono momu na ma a lot of information about the Gospel of Mark, the altar no but then so we check Mark time where you cure no pa around AD 40 or AD 50-60 ho and na you cure the book of Mark enti near ema ye hunu say a Mark no it's not in the book. Okay. It is say obin confused say ebia wu kan tro na bibi no. It is not in the book of Mark. It is around the historians na wo mo wo ho any the language no a baye no. Any kwan a amanfo the other people like Peter, like Paul eka Mark asem any kwan a omofa so ye na me hunu say e Mark. John Mark and a Troy. Midas opening hands. Well, young coach say, Mominim said, Nana or Bibi or Beckham before. I'm saying, what kind of Pepe, Hannah, a cast synoptic gospels are the first three, no. John, the known friend of spiritual gospel. Okay. Nasi Chilene say, John, a quite no fast of Chron, no, a Stronko Kakra. Okay. No, ye, Oceania, only Yesu Christu Nanti. Now that I say, Ubi anywhere. Or your bony dingo, but over John or no money, but I say Oceania Christo Dono, and no, know they identify no. And all baby crano or sign can say, San Kanyama Yesu Christu, a Ninano, San Kase, ye cra, which means say, or your witness in right into only identify to the book of John and yet thing. But when they are just say, you call history more. And they are identifying. Now, I'm happy saying this lesson is coming at the heels of the great controversy. I introduce you and call eternal kingdom, Yakupon kingdom. And this is also talking about the kingdom of God. Okay, revelation now. Abuana or Revelation 19 or the M19 on when you ejina ho. They say Oka Jata and Oka Nipak. And Oka Lepa and Oka Nenchiba. Enti and Oka Cody, four of them. Enti Emubia, Sam 19 Biano, a month for Trojans, Edijinaho, one of the Gospels. Now the Edijinaho Mark Dino, or Cordiano. San say, Uhia, Jesus Christo, John and portrayed Jesus as a very busy guy. Look. Sa Matthew so sa ba Mark die okwa oka Yesu Kristo ofia no kwa ha e no ko repeat as if e no ko very very busy e na o use word be like immediate oka o say immediately na onipa ko sorry immediately na ho to no and immediately ohwa John Mark nguma no nko a it happened about 41 times. That's right. E wo ma kire the quickness and the business and I say the bizarre na Yesu Kristo wo sa ministry no na ono asem a odidi kan a otwero efa say Yesu Kristo ebe kan say mon sakra madwen na osoro ahene na ben no similar to near John the Baptist so starting there near Jesus di candidate no say na kwaje aba so until he was talking about the kingdom and salvation. All right. Enti mayehu nia na Mark opeso ochire Mark na onye Yesu Kristo siani okay na onye jidini oba be kan ehun unse na ni maame ewo sika kakra international fo no bi konifie na se de on konifie a on kofie ho a on ye on didi na ni maame hwe on no e na arousing interest e na okodi on wachi e na kwa onam kwa biso ebe Kristo ni nti yewuramu ya we'll talk about that line na eba ya obetimi ehun sa ne ma we nyina betro that's pa say why sabusia for na ye twum because e pese ye hwe ne o trust the book of Mark no ya nyamu pupu ya kakra ye be ko trust mu sesia ye nko Acts chapter 12 verse 12 na ye hwe se ne Mark John Mark ya ye boni se ne ye introduce you no trust mu Acts chapter 12 verse 12 right interior diasem na osusu ho no oba Yohana ofre no Marko
ne na Maria fie ɛhɔ na nipa bebree aboabo wano ebom paye amen Great. I think the way can the elder can kakrano, but yes, after Acts chapter 13 1 to 5 no na yɛnhuri kan 13 no 1 to 5 no na asafo Antiochia no na adifo ene akyekyerefo biom yes oni Barnaba ne Simon a ofre no Niger ne Krenini Likio na mani a wonye no ne omansi hene Herod ne Saul na awosum Awurade na odi muada no on konkron ka se munyi Barnaba ne Saul emame na wonko adwuma enti mafre won mu ena odi muada na obompae na ode won sagu won so no oja won kwan 4 na afi hon konkron suma won sa no osimu ko Selukia na ofre ho nam shemu ko Kipro 13 no na Paul ne nkrofo to free Pafo no oba page a ewo Pamphylia na Yohane twen ne ho free won ho esanko Jerusalem amen great yɛhwɛ akenkan sɛm yɛ mfoni bɛn na etwa kyerɛ yɛn ɛfa saa John Mark ya yɛ kana sɛm yi sɛnea mpefo edi kan aka no ekoba sɛ King Herod de Peter ekoto efiase abra na weku James na ye mre ye Passover nti na otwen sɛ nka Passover ne twemu na de Peter aba trial na kyerɛ sɛ ebu anokumfo anesa na bra Peter de fiase no onyankopɔn soma ne bɔfo ma ne koyi Peter efre fiase da bra Peter free fiase no ɔkɔ Mary a ɔyɛ John Mark ne maame anase John Mark fie nti hɔ na ma ye hu ye te John Mark din kane na sɛ na ɛda kae no esane sɛ na ejidifo no kɔ maame ne fie ekɔbɔ mpaye ekɔsom ne nti ɔno so nya interest no nti ekɔba sɛ esuafo no hia honkonkron no aka sɛ Barnabas ne Paul woyi wɔn so nkɔ na adwuma no John yi edi wɔn mu echi okay na ɔmo firi nkuro ahodoɔ so na ɔmo kɔ ha apɔnte sɛ ɔmo kodu Pamphylia ɛhɔ na John yɛ na adwen sɛ obegya ɔmo hɔ no wakɔ back to Jerusalem yɛtumi sɛ saa deɛ na ɔyɛ no Bible na nkyerɛ senti a ofiri hɔ ɛkɔɔyɛ but Mame White ɛka sɛ ebetumi aba sɛ ɔyɛ obi a sɛbe watena sikem onhyia saa experience no asempa ka adwuma no ɛwɔ that time na ɛyɛ hard work troubles bebree wom but no onhyia bi nti okɔhyia kakra no betumi aba sɛ ebu na bem kakra nti ohwɛ a me kwan enye ye nti sare ma me nsan me kinam ye den me nkofie nti ema no san ne chikoe na obi a watwere homa kama se ne ye hia se na ye ka se the failed missionary na ade a we kakra nanso esane se osua bibi free ni failure no munti John Mark etumi twere Kristo na ne ye de na asem ukọ no otumi atwere Kristo ho asem a ye nso yaba be kan Kristo na asem ne bi nipa failure betumi aba nanso si esua bibi free sa failure ni na no boa ye ma yetumi ekoye nim ewa brabom great me da say Ofeni Thompson Ofeni Hansen yeah me da say am say ni nyina na Ofeni abon to fan ba the practical aspect e wo mu in terms of near John Mark ni failure ye kan ho asemi e wo ho on say very quick to point to people's failures especially ye kan Bible the John Mark asemo ye kan say ye go back to history na ye hwe senia na adwuma no tie sa time no na enye Bayra Abrewajo looking at say omubo mpaye ma kronkron ne ka kire omu say Barnabas ne Paul mumfa wo mo no omunko no omu so ko no omufa John Mark ka ho he was very happy to go na ne pese adwuma no obekọ akoye but how many times me kai say mre bi etwam na ye effort e wo Ghana no
some of us became volunteers to say ye potent and ya volunteer will be our year now we few moon out there. But if you be a whole room will be to me could be in the crime will be a what's a from SD from a 7 corner. No, but there are so many people who left. Ubi always a Casemunti and one chere any nomanty. Most started with Nipa 20. Mun we cry my effort in no volunteers na mwaka 5. Many people leave the scene. Na kaka krebi. Na most times no ya na yeta pen tembusa nipa krono thing. Yeah. Ode kakra we ya na wuntumi. Akwantu ya ba mu yi bepa bebre wo na wo struggle ya wutumi fam no. Obi wo ho a na ho odi ntumi. Otesan a na akoya wo say ono de onigidie. This is experience of your mark. Now, if you say adwuma no bia na ebe yefo say na mame white kan no, but e koduru ba bi na muntu ato an ye ko yanim ni ebe hunu ne a ede consequences say de ba. But we can say obi a wonso for some reason what failing in one aspect of the gospel and na asafunu mu ani bibi no fa manu ka ho. Sia John Mark once mu say one of the greatest writers of the New Testament, one starting on a good note. Or started from a failure. Nanso nyame adom nti ze kan the book of Mark ye hunu ni nyame honhom enam so from the experience na osua ohunu ne bone ana ohunu ne sintono. He came back very strong and he was able to help us. Okay, all right. I think the guy was a novice. On anchire ne hwe. If you want na on bana na oni won interact ya onya sa bond no, that friendship no e na odidi wochi not necessarily say oji Kristo tomo enti odi sa hu na mu ope like na Hansen kan eni di wochi senka Paul no yes on de ne be kono enka on retate no ena on di nadwin gina Kristo so ena on kire se de be ya kamenya so se ke bianka obekọ sa bia no ko mu no odi on chi se ne odi on chi keke for fun if you like na enye commitment say ono no bibia ha no ni ma me eskani ena uni ma me na boam ko baby na mo de ne beko that intimacy on the line of that intimacy no ena odi on chi edi senka bra on wo fie ho na say on yes on de beko no on de trans say ne ya gina die ni ne ya koyama ni this is how you have to come on board now I don't know say the man dey prekodia nanka we have looked at Paul's character towards John Mark. Maminka ba akone na naka yi e kire say even great apostles like Paul and Barnabas can make such a mistake. That's right. Of not orientating properly those who should follow them. And sometimes you go so that point no they are very important. Say it doesn't matter so you Paul and or Barnabas. They can make this great mistake that ever affect HD4. Okay. Yeah, so you great leaders by letting people know say kwan na ye kofa so no e ye monchi monka or how we mateche wum na ye fa ne say obi a mo sorry mo me yenkwa say oti ateni ba ko pekro be sign but then no na ye yen na e bia ya man right orientation. Fantastic. Na foster person come be answer na come here John Mark na anga na we start person we do mochi no we say Petro ni released from a prison. We say hunkomodia no mudia say how can they help him so beba tipa bo mu ana oba no kra obopono na oba no be wan bi na odi ani jiko ka kire o mo ni ade no nti ene em say show ni interest we di machi but now we need that any knowledge bia say yes mo ase bia nti na em say e man ba sa. Okay, great. And you know whatever it is no John Mark could do ba bi ne hu so kon no nya no kon and to Johnny ba that's the underlying thing. But you know obi a o Mark no ye pese establish the fact that all sha na nyamre or druba bi mo epem no mo or san ba fi ba ye hwe nto aso how the whole thing went and brother yenko Acts chapter 15 verse 36 to 39 adentina Paul rejected say every day we okono nyankra asset fanko ye hwe de Paul kan ho na fi ye hwe asam e betimi aka e wo ho tiro jasem na enabi twam no Paul ka kire Barnabas say ma yesan kohwe enuanom no enkru a yaka Awurade
asɛm no ho nyinaa mu ɛnkɔhwɛ sɛnea ɔteɛ na Barnaba ka sɛ ɔbɛfa Yohane a ɔfrɛ no Marko aka wɔn ho nanso Paul sisu sɛ ɛnyɛ sɛ ɔbɛfa nea ɔtwe ne ho ɛfiri wɔn ho Pamfilia na ɔne wɔn ankɔyɛ adwuma no aka wɔn ho ɛna akasakasa a emu ɔden bae na ma wɔpaapae mu na Barnaba ɛfa Mark ɛfa nsuo ani kɔ Kipro. Amen. Good. Yɛmfa nso ase mfa na ɛda pɛ sɛ ɔba ha se in terms of na ɛda Hansen ɛka the mistake Paul no moyɛ. Now one of the greatest or one of the mistakes was also not encouraging John Mark. So what kind of right? But who say Obia only aim Obidi on na only aim Obidi on which is akeke. Enti bra unya problem no. Paul looked unto himself as Paul and towards his efforts in dissemination the gospel. That is what he looked. He didn't look at the interests of Mark. And like we were saying, he was a very great missionary, very good preacher. But there are certain things that soft skills you need training nipa na oni na Paul ko wa akobeti mi asosa boy no mo ama wa beye ayi akon sign kura anka ebi kura anka won sign ba o sign ko ye no munyina munim ekwan ya ofa so a wo sign nyina na ka se oto no boase eboa ninua Barnabas na ka on de John Mark sign ko wa hu say sanya Barnabas na oye so bold. I don't know what kind of spirit unya ya or the insist to say no, we have to go with John Mark. And Kabo in life be waste. Look at a great reporter like this. Oh, me lecture be one of the best sex journalists in the Bible. We Mark John Mark account. Send a script on the angle and the cohesion and the delivery. Bibia is superb. Because ultimately portray nipa na opese o kan ho asem no very well. Anka nye saade na eba na anka yebelu no ama wono so kran ko belu so heaven. That's right. Anka John Mark yebondi wa anka yemondi. It beholds on us, more especially church leaders. Says to the BSC to your boy Simon Krofubi. Wo asori no. Wo be hwe na obi kura ba kwemu anase wa ba singing memo. Ne. But onu ko ade na say nyina ade ekwan be na ye fase wa yetimi eboa no ma obetimi be querista papa obi ho a yemu bi ye ba asori nyina ye bi ho a tutu papa so saa but nyame adom na yetimi kasem emenkrofo tie e ba safo no say onwa ye betu ho no eye hen say de mu ye nya anka ntimi amasa and we have to have some kind of soft skills be a ye di training nipa and I gigi nipa so a on life no enye. It could be character. Yes. It could be ne skills and any knowledge in particular area na o ye ho adwuma enye. But wo ho as leader say obebu nipa kon ama nia waye no say o wa onye say here now you are not a good leader. Very important. In fact, you dwell on this points more. Say there are people who have got that characteristics. Paul, one person. A bad gospel no ho asem a say na ode force canon no say na ode force nso di akiri. It is not only that skill of nature. So we Paul a muka Galatians chapter 3. Mira Peter ene obi didi no a oni Gentiles ni didi a ena oti say Jerusalem fo bi aba ho na wa horo ne nsa quick na wa sorry. Wa na Paul ko hodu no. In fact, we commentary no a it wasn't just small talk. Ohodun pa catcher and say we are hypocrite. Paul didn't have that time to start say ebeye oni ebeye ye ho ade nti so hwe ne gospels no a so hwe come Corinthians otumi catcher mo galantifo nkwasiafo. He doesn't have the time to pamper. Na Paul was not ready to change. But then e catcher yen enu nti na nyanko Yesu Kristo no ankasa wo soma no osoma 22 ansoma 11. That's right. So the complementary character of others. The Emra Paul yet so hard on John Mark, Barnabas was so soft on John Mark.
but no one nam two ne akira ne say as a say bibia no character bi a supplement the other. That's right. So you nyina so you soft to say Barnabas e be duru baabi ne e benya problem because e duru baabi no na okonu mu aye den no we didn't see Barnabas, we saw Paul. And unti enkyere say bia Paul suban no, yes, it was a shortcoming and na actually prepare no, but we need all angles no say you be pull it together. Na say obi eye Barnabas obi aye Paul na ye nyina atimi aka boma ye adwuma na mana ye but ne e ha adwen ne say ne oye Paul no susu say ne de ne ye na ne oye Barnabas susu say Paul anye ne ye enti ne kobasa ye nyina ye worki in parallel lines em waye ma adwuma ne nkoso enti say wohwe ne esi wo ho no a omutimi kun ya ma omuntamu teye ti afi Paul a one Barnabas na John Mark ka ho no omuwati enti say de Barnabas wafa John Mark na Paul wafa Silas na afi omuntamu ati ba oni ne ho kronkron ye entamutie no we ti asori wo ha no na we ti asori in the end no ebihia ye emirenti mamemfa nka ho say afi ekoduru baabi no in the book of Colossians emira na Paul all that amount for mu ya ade adi no or say obo John Mark din that was about 15 and 20 years above the time no 15 years later 20 years later say nana kan say nka tie Paul nko a nka he was wasted away but John Mark edi Barnabas aki sua ye na fe obeye ibanua no afi Paul can say Barnabas a fellow worker in the gospel. Oye John Mark ye Barnabas wo fast ese ye tia Peter ebo Barnabas abaso say ono nso oye very good. Paul sambo na baso bi in Timothy say ye dey no ba enti monye Barnabas now ye dey na Paul nya asagin sakira no if the Barnabas no anso wa hwe ntokwa no ohun say ne me pese me ye no afi dia on kronko John Mark John Mark ohun say ne me pese me ye no won kronko na hye me se menye eti wa hwe ne Paul ye no first no ankasa afi dia Paul or the respect be you here so e man adofo se bibi si te see na se obi ne wunya nkasa kasa bi 10 years 5 years 2 years ago na enu nti oda so woni timoka yensua Barnabas Paul and John Mark that's right na yenhu se ni osi wo kwan no na ebi ye wo yie mu a obi power pampamu a na o hye wodin John Mark share den wie ye no ye be hunu John Mark afi Paul no ankasa na recommend no ama gospel yo great me da mo asem say additional we no ahase no am say additional wa hapa ma our current leaders no say obi ho na nani so hye wo so anoda boko wo no Paul de no hey we because Paul me ka mi nimpa say Paul ga masa okunwe no nya me o sa no be ka che John Mark masa mi ni time mamu wo be san kofi asan kofi enti wo a wo fi say wo beti wo no me ne akwa we ye nante was me the way me see him adwuma no ena Barnabas nso boko ofa no boko ba on sa chire no ena Paul nso na ono de wa ben de aye be ye adwuma no say wa ko ben ho nti bra wan fa ne ho adwuma no so anse ni team that is the issue cause ono na adwuma no ba ye mfa hwe ye the current leadership it is saying can we ye betimi asua wo I think the point is once we are human beings conflict will come definitely conflict will come and na me say then na onwe itimi bible ka say profo timi ajekinya ama atwe ne heated aje sampa heated yeah sa Christopher inu anwa ji Jesus Christ ya ko onwa se bi o se on kwa ko nyam no timi e kasasa ya me kwa na anuzo obi amobi anu kwa yenim na won timi kasa ya ma obi abufu ye but they came together yes well I say ade I say tembia na conflict be no we need to sit down and resolve. That's right. Great. It's me damwase pa say we afutuo kese pa wo my the current leaders no we mention ade pa ewo mu na Paul ne Barnabas ne John Mark ya asi wo omontam afi ne ye hu ya establish ehun John Mark no na se ene okwan ofa so na obedi asuafo na chi na wi achiri krampo wo man pese Paul an pese ko obedi o machima Barnabas dia botrefa no ko eku training na achiri afi ono so abe nam no abe hye Paul afi de Paul say mokwa Barnabas mo mfa John Mark no fa because say boy no wanyini say de wadi atum se nyankopo adwuma no obeye wanya ne mnase pobia ama no say me we me ne nya adwuma dada bi ye de sa na etim be ka me
nipa we yi na ma me ne ye adwuma da me ye kana saa da bi o ma nya na saa ampa so ne nya adwuma da o dia say o ma nya na saa we die ye to aso na bi ye mura abi wo hye ne ngoma na se no se ne o si hye ngoma na se Mark chapter 1 verse 1 to yan kan kakra be up to 4 and up to 8 krampo a ye nhwe Mark chapter 1 verse 1 to 8 ye nhwe nseme wo ho right nti radasem Yesu Kristo Nyankopon ba asempa no fi ase se ne watwere no wo odifo Isaiah enwoma no mu se hwe mesma me bofo adi wanim ono na obesisi okwan obi ni tiem esre so se monsiesie Awurade kwan momma na tempon entene Yohane babebo asuwo esre so na oka adwensakira asubo a ediko bone efachemu na Yuda asase sofo nyina ne Yerusalemfo friko ne nchen na oka wombone ema no bo won nyina asubonten Yordan mu na Yohane fra yoma enwi enhoma ntoma ena enwoma aboso ebo nasene na odi ntutume ene rem wo na opai mu ka se ya ne ho edin sen me no di machi reba mensese mekoto mesane ne mpaboa homa me de medinso na ebomo asu na ono de ode hon kronkron na ebebomo asu amen mfoni be na wo twatwere yen wo bo characters bi din Isaiah wo bo John so din wa na mfoni be na opeso wo twatwere yen wa hase right so uhwe senia wo ma intro no a the book of Mark emwachemienu nti the first one no part no from chapter 1 to 8 no can say who is Jesus Christ, who is the Christ, why any Christo no, and from chapter 8 no part last part 9 no call to the end and so can say where is he going or going now who is Jesus no one same miracle straight away from first verses no and osha say the beginning of the gospel of Jesus Christ the Son of God to straight away no ena oda Yesu Kristo ni nyame ye no edi se oyi nyame ba behold I send my messenger before your face now as it is written in the prophets no I na ewo ho no eye onyankopon the Father oye Isaiah eka say me Awurade me soma me difo anase me somafo edi mo anim na wabokwan ama nkwagye enti yehu characters no Jesus Christ who straight away Mark say oye unyame ba the divinity of Christ is shown there and I was saying so actually nyankopon no ankasa so say o me prepare way no afei or the what we call simile and as a metaphor bi abehye ho afei obo John the Baptist enso din yes who is a forerunner of Jesus enti ohwe ensem a ne metaphor no ewo ho no eye Elijah na omuka say Elijah obeba enti characters ewo ho no ye Yesu Kristo ni ye messenger nyankopon asoma no but there is a messenger leading the messenger that's right the messenger odi messenger na anim no the forerunner no any John the Baptist the characters are osha ase e de maaye no eno no ne na Mark person wo kire ha nyina ne say whatever I'm going to start writing about no whoever I'm writing about ne me krafa ne ho ne ne me beka nyina no eye onyankopon ene ne doba Yesu Kristo ene ne dwumadie ene ne nkwagye nhyehyɛ ya ode ama yɛn no di sɛ wo attention bia me kom free sɛ me Mark me free ha me ma me de Mary da bi or start free Yesu Kristo so that's right na owie we Yesu Kristo so eti hwan ne Yesu no wa mayam fa doubt bia straight away he is the Son of God that's right onyankopon ewom ena John the Baptist no ye the forerunner and so okana se great me dan say yento na yenhwe John the Baptist so sene also present the baptism no na yenhwe ne si e was our baptism no sene Mark si present no ne yenhwe disua betimi asua from Mark chapter 1 9 to 13 no yenhwe sene mfoni ayi twatwere yen wo hono mo na ba se enanum no Yesu free Nazareth ewo Galilea bae na Yohane bo na su Yordan mu
na ofiri nsuo no no ntema na ohu sɛ ɔsoro abue na ohu ni sane sɛ aburuburu aba ne so na ani bi firi soro ba sɛ wone me dɔba a ɔsɔmani 12 ntema hom no twe no kɔ esrɛ so na odi esrɛ so hɔ adaduanan Satan so no hwɛ na ɔne mmoa na ɛwɔ hɔ na abɔfoɔ bɛsom no na oyi Yohane maa akyiri no Yesu ba Galilea bɛka Nyankopɔn ho asɛmpa kyerɛ na ɔka sɛ ɛbere na du Nyankopɔn ahenni no abɛn mo nsakyera mo adwen na monye asɛmpa no amen yɛtwafoni a wotwa kyerɛ yɛn wɔ ha sei ne saa drama yɛsi wɔ hɔ yi adisua bɛ na yɛfa no ha quick one ɔhu sɛ na yɛka sɛ oyi nipa mmiɛnsa bi kyerɛ yɛn ade a adisua no afa nka ho ɛyɛ ho kronkron because so kan 8 na verse 8 na specifically obo ho kronkron din na without ho kronkron ka Yesu Kristo adwuma kra no akenwie ba ha no Exodus 23:20 no the man no the last part of it no was say for my name is in him so ena se okokan 2 Samuel 12 na or say for the sake of my name that is on you I will never despise you. That's right. Nyankopon bo hye no enti ema connotation no ye direct say Yesu Kristo hu asem ena na oka. Now coming back to a question we saying this was the second time one you the Trinity in action. Yeah. Yesu Kristo subo no. The first one was Adibo Bible say invitian say no Nyankopon ebo soro ni asase ena hon kronkron bebutu enso ni so ena enyema ye fine ena oka se enye han ena han by 3 of them were at work. That's right. Ewo creation. This was another second timer na on nyina san bae Yesu Kristo gina so mu na ebo ne so no ena Yesu according to the reading no Nyankopon kasaye say we ni me doba so many ena hon kronkron ya abro no ma ebisi no so. These are very crucial moments. We will say the beginning of creation and beginning of the plan Christ ministry. That's right. Kickstart the plan of salvation. Am I? So what I say, even though that was announced in Eden. Yes. It is so crucial. Baptism. Yeah. It is na Yesu Kristo na kasa na kan say obosu. Because esubo na say actually say obi a woji asempa na di na yabo wesu na odi ahoro bone. Ono so yesu wa me bone. So what na so asempa be na oji di na wa ahoro no. But odi ye inside the hof am I? It is na say oba fast forward John chapter 3. Oni Nicodemus ehia no. Oka esubo ho asem for over 2 hours and ajuba kon e kire Nicodemus. Na o emphasize say yamfa enso ene honhom ama obi a onya osura himba mu kwan. And Christ has come purposely to lead us into the kingdom. Enti ma ebetimi ama ya kingdom no ne premise na wo kire yin. Krom ha na ye wo no obi a ntimi ma ha wo mereko a ne King Charles any prime minister adiatu wo no unkuta sa requirement na betima ka say go back on kingdom requirement esubo kingdom requirement so be say call kingdom mu a Yesu Kristo anu mu tom say yamfa nsuo any honhom a honhofofra you can't enter enti yen dilute no yen challenge we can't debate it say the tie no sa na tie na ekwan ono fa so basu no e na o se yen fa so another step of the discussion sa kwan na enye insu edi piti nipa so enye ja yedi nipa wuram enye franka yedi fa nipa ho opese o ye wura nsu no na wo ye bone symbolically senia oye no na yensu yenya dankwa. Amen. Great. That's the opening concept. Na me dey account ne say yehwe Kristo ni divinity and humanity no edadi ewo that point no. Yes. Isane say introduction by say he is the Messiah. He is the Christ. Ono na John the Baptist born who the role o introduce no ama amansan nyina. Ono na ye onyankopɔ emba. Into divinity side no na humanity ne hu say ye born esu no nkonkron ebesi ne so obi ani ehu ye. John the Baptist born esu. Nkonkron de no kɔ esre so. He was ministered to by angels.
nti eno kyerɛ sɛ obɛyɛ nipa so etena yemu a yehu sɛ Kristo no ono nie ne nyamesu no so edadi mo bi ehu sɛ Kristo no ɔyɛ nyame ɔyɛ onyankopɔn eba. Great. Yeah, that's it. Say saying spiritual baptism. Spirit no nyankopɔn declare say or name me dapano. He was endorsed. Yes. That is a spiritual baptism. Endorsement no. Wonya. Enu ti no yenya ye wo wiase yin so no. Though ye benya physical baptism, but yenya spiritual baptism na nyankopɔn declare say odo yen na say ye ne ma. That is a wa anointing yen. Yes. Say yenya ta anointing na is a kan kakra. That's right. Sir. Great. Yeah, my last one enka Minia Thompson there no say the divinity and the humanity of Christ was shown at the same time. A hintasem. A mystery yen tiasie da. Metraka se metimi akire mu senia onipa ba kono ogina ho no na oye nyame na at the same time oye fully human me enye no kre mintimi nkire Full man, full God. Full man, full God. You can either be God or you can either be man. And only people's argument. Tina Paul say asem you no ho asem no eye nkwasi asem e ma wona wayera. When you use human philosophy to explain these things, it doesn't make sense. But yen ayaji Kristo adie no yenim nea onyame tumi yo. Yenim say with all things, Matthew chapter 19 verse 26. BBM everything, nothing is impossible before God. We so can be. Na senia or person wo chire mu no and say mra Yesu o chire se oni ni nyame ba no. Na ono aso wie ye so say oni wild animals ene wo ho. Ono awie ya ekom sign dey no. Ono awie ya obon some signs so no hwe. How can Satan test God? But e chire say the humanity intina Paul ekaye no say in Philippians 4 no say ono na wo ye nyame fully nanso ode ni tumi no eto ho na obefa akwate bia edeto no so be ye nipa eti ese yeti ase say it is God's plan say yesu be ye nipa na wa ye nyame but yen ti ase we can only understand it when we are in heaven. Great. Nyame no ankasa peso kire ya say but gidie na ye de age adi the emfa gidie enyini ema bibia na ada say enye nokure e gidie asem ne ye kan. Good. After yen hwe di awie na afa yen fa sorry yen addition so the gospel according to Jesus. Yen hwe Mark chapter 1:14 to 15 no. Okay, boss. Asema ne ka boss na afa yen fa sorry yen addition no. Mark chapter 1:14 to 15 no. Enti radiasem na oyi Yohane ma akiri no. Yesu ba Galilea beka Nyankopɔn ho asɛmpa kyerɛ na ɔka sɛ ebre na wiedu Nyankopɔn hene no aben mo nsa kyerɛ mo adwen na monye asɛmpa no ni. Amen. Amen. Great. If we even sa particular verse we a twatwe efa sene Mark a report to Jesus Christ ministry. Christ came to live a scripted life. I don't know how to explain, but ya kirato na brabo na obo no na etese obi a oye fam a o script so because from Genesis up to Malachi sana oba no even though en woman need this so senia ye tro no but going through Old Testament Isaiah Jeremiah Amos Joel all the prophets the fan no eno na obetna obey say obaba be yesi. So this was another prophecy. Yes. Na scripted that wa say ofefele entina do baby I trust him say say yes we say dey ya training nyina ebe pe enti I'm looking at the 70 weeks na e Daniel no any Christo Yesu the time oba ya odi bewu ye anytime odi sorry anytime or the course running na sem kamu yes and he had to go through that formality if you like said the beya Nyankopon asem a waka fa no no yeah opening first episode the kaka so na ye mfa brother say oka ansempa mi ensa bi a che say emre na wiedu o say Musa kira mwadwen anhini na ben na Musa kira mwadwen na monye asempa no. So these are the three gospel messages or the may wiase because ba obaye no ne may na awiedu nti say sakra adwen e gi Nyankopon asempa na ye sakra adwen a
mfose bibia beko ye ama ono so wagyen aka na hinye no me da wase abusiafo say yebre no ayebre ya hye ngoma foforo se na ebidi kan the book of Mark Marko asempa no ene ya hyase na hyase yi no ye hwe ne otro sa ngoma na hu se John Mark ene tro sa ngoma na ene hu se sa John Mark ye hu na asase se ne na ehu na onim ne oye na ekodu ba bi no dwane yempo na Paul am pese ode ne beka no hokura mpo akwa nyam se na Barnabas fa no ku training no na chire obeye hye no obeye nam na afie suafo ne gye no tu mu na afie nam no so ma ye be na o hye no na se hwese na osi hye wo de wo kan Mark ngoma na obu se Yesu Kristo ho asem na e kan but no kwasem se omo anom wo ho sa tab na Yesu no mu nya hu nipa ban ya no e do hyase e kire se ne adifo ane se ne adikamfo no edikan kan asem messengers ne dikan kan asem to ho na se ne John so ebebo na su ne se no so share ne ministry na se na o kire Yesu Kristo no eme ye hu se ono na ye Messiah no okwan ya no ofa so a wo hyehye ne nsem in fact afeni a hyase kra next week no so de toam so ye be toam so next week se nyame ye adoma se na wode wa fidie to a wanyi no menyi wa fidie emfiri se me so se ne na first time na wutie so e wo YouTube so be subscribe ye channel no se na be ye video ya de bia won so wonsa e be ka katwani na afi mema Hansen inshira so kra emaye umaye mompae ida wase Nyankopon ome yakwanya se yensua wo ho asem na yemfa so nso enyankwagye yesrew nsemo ayekan yi ma honhom no ni akire obi a na bamu abubi obi a oni abotre ema afoforo obi a na anka onyewu Kristo eni no onhunu nsemo a Mark kiroma yi na yafaso ede atewu Kristo asiyi se wo Nyankopon eba na afenso obeye nipa ebeje yen yesre de obibiara a wotie yen ahye hunsa ohawo bi dane so afansa ansemu yi ekyehye ne wire na tutu ne hawase ma no na hye wani munyam yede wase se wama yen sa hodin ye na abribia nso yetena se kasa no ema enye yen se ye na yenim na embom no emfa so nsa kyera yen bi na hye wani munyam ewo Yesu din mu nti amen.